Khubli P Baro Shagatup Khubor Jungi Don Bosco Media Network. Kimat Bokong San Minta Kasngi Kilong. Penlong rally de cycle ban pen kriang ya Khubor Azadi ka Amrit Mahotsav. Lapli ya debit card bat website ke Jowai Cooperative Urban Bank Limited. Lajan kot chispa tingka shilitar ke petrol ha Shillong. Bat penlong jungi ki ke sur ke pri uhnyo trep da ke jingshong kelan mungor hamadan malki. Bat mentangin page ki Khubor pakhambnya. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap nyo pusan snem ka jinglat lut ka re India but ka legal service week ka district legal service authority but ka office jong ka district sports officer West Giant Hills ka lapelong ya ka rally cycle menta ka sngi lasdang ya ka ni rally da ka jing ka we lama do district sports officer Shwi K Pasa na kyang nangba stadium lat thalabo da ka jingi shim benta jong sa pusan ngut kinong nya cycle Kathong jong kani karali kalong ban pin kan mau ya kajing len lade jong kinong ye le lat lut kari India but ru ban pin e ya kajing mentoy jong kajing nya cycle lasdang ye karali nakyang nangba stadium lat thalabo main road New Hill Yaumusiang Minthong Chutwaku Mission Compound Yongpia Dulong Tibet Pale bat pin kut hakyang nangba stadium Mahos Swa Nene celebrate ko dak nya po samsiam kajing kari kajing lelo Kejap pang office yang ini ke DLSA ke District Legal Service Authority. Kalau am hata hadisi kayong kerekam kamu ko mandek ko organize ni program yang ini next step. Kejap open Pencarian speed happening awareness program, median yang office, memang gile. Dan boleh pemang gile cycle rally, dia tidak ni tak walaupun juga pun fikir gili, jadi amla keting temu yang office, pemang gile cycle rally ko penclur, ni nak lene juga, lek ni blok lene kamu dia fi teman ada tu cycle dan ambang ye dulu hiburan orang oi dulu hantam le yo ye cek ikia hantam dulu ni tahu cuma tahu ya cycle jadi jo ipor le persnya iki pang pom kami yang office yang ini the District Legal Service Authority ini yang office da konkret yang di komplek tu the HP komplek itu tu kuredi dengan urusan hidup baik urak bertahi ia di latin nyerap uyo ini office yang di DLSA yang bukan Health District desa Kubesibon te kita Kubesibon Amkan ya jadi mah kami kan akan bersih yang lima orang ready go Tuan Bro. Ah. Apa kata? La mari la Sngoya hap u headmaster ke school Mit Changdong Nong Sillei Secondary School Lauberton West Khasi Hills District uba Fersen Kharjana bakatanat puli puthi kan pelong no ya ke exam selection test jong mentau snem 8,000 arpuwei
Habai kren chikilat pathai Khubor ha Shillong Press Club haga khatlai tarik mentau banai risau arjar arpwe uba fersen ulong bo sngawi ha ban pelong ya ke exam selection test na kabenta ki khna class 10 ya ki bale private kaban zdang nadu ka arpsan tarik mentau banai risau bat kut hadu ar tarik banai nai wing arjar arpwe ha East Khasi Hills District kat bah West Khasi Hills District kan zdang nadu ka shi tarik banai nai wing bat kut hadu shpau tarik nai wing arjar arpwe namar baga school kadang pletang kumba ar banai minta nakadaw ka lockdown hagajing wan lingshop uknyang jing pang COVID-19. Shushu ulong baki babun ki kena school ki khuslai jingmut namar badang bun ki kus bampat la ban pendep tang hapok kani ka ar banai namar ba minta usnem katanat pule puthi kala batha ban pendep barok khot ki kus badai ban le kum minchim snem bala pinduna ye ki kus. Kapok long school kadang long tang ar banai tam nani lai banai nam ta west armai tam nam ta east kasil te kijing peningo kalong ba kumno dak kumenta ka school polong ha ka exam la dabu ka school ka bandang long so banai ba khat ar January February ke ba sude ban aji kai shwa ba selection legani pada tang ar banai tam lai banai la long selection ka school hadin ka bandang bun kan ja yure kina ki feel tang arbna lai bna school a feel section na song na hayem te kani ka ding ka pinpaw ka jisusi ba jing gitar dinga komunikai haba kina kila ki lamber mdai tang school dinga ka school ka banglet kaleng ma kum kini kai ni kili shawe school bar khat klumardot ki ongin sedang na e ben krekot kina kini kai ki ongin batai da ka e nama ka kus mtaw snem kam long su kum balong menswa kekus la penduna no namenta lockdown na ki 4% la od no kendiat le kani kesem gumenta la ong bak ngin hable 100% di kekus bat haju ko poru kapor pada kabalong ko dalong tang kendiat har bade bat kejisim class ngimla ban ong pendep 80% tang po uni benai ban shwa bani selection tiga tang asu bakau jupura jupumari kina kidan kina ibdu mersem di angin tre shubli to kidan kina kiba lamir kini kai kelamber nama kini kai ting berpendap ya kata lap mare shumare ya kakus kem sutu sutasu ben batai kina Jowai Cooperative Urban Bank Limited Jowai hadin sabusan snem kajingya linti ban chakriya ki patba hakajingedei karukom kenshow kindiap pisa bat ru ban ai ki ram repair kumta ni kasngi kala ban play ka debit card bat website jongka na kabenta ban compensuk iki patba ban sei pisa bat ru ban pet ye kajing don pisa ha ka account kat ba ka website pat kan pensuk ye ki patba ban wat jing tip ha kajing edei bat ka bank Lawan ban play kini ka debit card bat website do MA Chalam MCS Extra Assistant Commissioner West Giant Hills ha kajingalang balapelong ha chut waku Indo Sport Hall kam auditorium Jowai ha kajingade bat kajingya linti ka bang ha ki sabusan snem shatin na kabenta ban ai kajing shakri ki patba kumjo ru karukom trekam jongka lapin shai do CEO AM Muksor Ukong san jogani kasngi UMA Chalam uloong bakajing start jong kajuk menta kala nang penjani kurukom trekam show ki patba hakirukom repair kumta ukintui ki patba ban shim kabui kini kilat jing mentoi na Jowai Cooperative Urban Bank bada kajuk kapor ukit bok kit riang ru bakani ka bank kan nang la shushu ban ai kajing shakri ki patba kajiwe yo ro taw am kata kajing yo jingai Hagini jo bro. Apa kado pe yo to history. Kau kat kondis paknya pom bro. Warwa senagi ka bro form ka bro sedang ka kan Jowai Cooperative Urban Bank Limited. Ngam yu mudur. Kata jing yo jengai jing yar jing mu jing perkhat ki yo nut sedang de bank. Untuk hagini kisni yo di yo pore telepon internet yo pe gi sampel yang kiwi ki bang yang ki jing perchang yang kiwi bro tang hite por 1976 sai dei por ke state yang ira tang am gadang do sus nama am gi kata ke jing yo jungai am gi jing ya jumut yo sedang ya kam gani ke enterprise ya kam gani ke Jowai Cooperative Urban Bank yo ina ke history to kam penero history am yo ku am yo here
Tang to per ete jing kui jing her. Am hiwi poetry yang Rudyard Kipling. Wangu kinigi triumph and disaster. Triumph and disaster. Jing job jing charan. Kini do atli ki juk ki imposters ki le up ha kim tok yang sekan. Ko yui ek history yang ke Jowai Cooperative Urban Bank. To ikitik triumph and disaster mangi cibenta ha yang ke history yang ke bank. Kadang yat kisngi ke jing kiu dor jong gitiar gitar ki mar ki mata ki la kiu dor lut bat kawan ra ke jing e ki pat ba ka jilla. Hinni kisngi ki nong lum khubor jong Don Bosco Media Network ki la yo banyak reni ki kat tu kat ni ki try kali halor ke jing kiu dor jong ka petrol ka bala jan kot shak shispa tingka shilita. Haba kren shikilat pathai khubor ki nong nya kali ki ong ba ki shem jing e shibun namar ba ki pat ba ki ot haba pin kiu dor e ka bai kali Henry ka bo jing e ru e ki try kali lada ki bo ya ka juk ka dor namar kim yo nong shu ye lade namar ki hab ban siu be ya ka khajna jong ki ya ka bamanta ta ba la ki umphniang umni ta banong ya ka dor ka ini ka tai ka dor kilain banong sipang ka bai kali kalong ka ta sibun bangin pin kiu ki pasenjaro tentang kalong kabakta ya kiru wajangi ru kakta bat sakawai kaliang re banong ba insia biang kuniru kalong kan kta larang iyai kani kaju khususkan kuniru kan kta mah kadang long kada ka kiu lang kador bai kali katamut ngiru ngira menit siaka petrol katung ka mangiyai mentakan re mencuangi kamay unto hakapor nyopo tangka nyopo riu di petrol re ngilek chani stai longis tu kam dan jeng kta ki pai ba ta rewat yang ngiru nisu ngilong for perfect nadu baka kiu ka umphniang mentaban nadu bo poi gini khandai po sakli adu menta khandai point katno he te kalas dang kta sisu namar baling iya bi kaju ka sistem ka riet hi ka kam dan jing ayur kan jingi ka perfect rakan hap sio bi full ya kata baro kai ki bai kali ai ni ba hap sio bai ya kata mo baro kan ki ba ya menjuru bagi kwa hi ba yangi bakin kiu mangi hingin pen kiu don bat ki ba reject ru ba lada mangi pen kiu ngin song kali so kalong ka ba em yangi bangin perkat ban perkat ya ladiru ya suyap ban perkat iki pasenjaro lo suyap don perfect suta ba ing pila kamai tang bu ya long running kam sio bam Don syuk taka perfect pangi ong pan nyok bu nyok pelang na nyok kenshow no itai kumba ju man kapuat ke ya ka ba mentah ta Shillong baik kumba ya Shillong the petrol mentah fin the real spa ro kalong tang real liter rei mencuang in the real spa ila yo nyo pralita tamut ngin kamai bro sisngi tentang arsingi ru katang ne mentah ba fin the san real liter san spa real spa baik baik kali te mai kita ke jing sha namar ba banyak yang kejauh kedor manusia tinggal masuk demi kan nambah kepung kipor ki ya do ka bam gadi do ki nong baru kho ni kan dengan kamai yang lang kio se sam bai la dang im ngin sa kot katu keju hi kan kamai kaji te kemut ini apa sih passenger ho ki wo hi ta jing sha di wan wo di taman le kum do kan kiru ki soto hi adu ki mar ba ma yo ha tu la ki ulot yang ngadang kat lu mensua mentah kala ki kan lu la ki soto hi wo kha ki ndre hadu kan ba hadu mentah hi passenger kim do wo kan abang yapan ki bai kali khajana te ki pasio ka ot event te ho ye si sha te ka blog e te kamut ka kham yu kham lai hi mo kham du na ye kunjur ke passenger ru kham long ke running hi kan देखें का adu manta मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है मैं इस पेट्रोल पंप का मैनेजर हूँ अभी सर रेट तो 100 पहुँचने वाला है अभी इसमें कस्टमर को तो दिक्कत हो ही रही है साथ साथ हम लोग को भी दिक्कत हो रही है हमारा सेल क्वांटिटी यानी जो कस्टमर अभी 500 के भरते थे तो पहले 6 लीटर आता था अभी 5 लीटर आ रहा है सपोज डेट मान के चलिए अगर 5000 कस्टमर पर डे हमारा आ रहा है 1000 कस्टमर अगर पर डे हमारे पेट्रोल पंप में आ रहे हैं
तो 1-1 लीटर करके हमारा भी क्वांटिटी 1 लीटर तो कम, 100,000 लीटर तो कम गया, तो हम लोग को भी लॉस है। साथ साथ मतलब कस्टमर को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है सबसे, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस ये ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट बजट को मतलब इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और क्या दूसरा, और आदमी लोग को तो अभी जिनको ज़रूरत है उनको भरना ही पड़ेगा, बस पर रेट कम हो जाए यही कस्टमर लोग बोलते हैं। देखिए रेट बढ़ रहा है तो अभी तो सरकार को यही हम बोल सकते हैं कि ठीक है, टैक्स, देश को टैक्स का भी ज़रूरत है, लेकिन टैक्स के साथ साथ जनता के पॉकेट को भी ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ को इक्वल करना पड़ेगा। सिर्फ अगर सरकार अपने अकाउंट को देखे, जनता के अकाउंट को नहीं देखेंगे तो फिर देश नहीं चल पाएगा। Kasur kabri uhinyo trep menta kasingi kelapelong ya kajing yakhi da kajing shong kalan mungor hamadan malki ya Shillong bandawa biang sashisi na kasorkar bakade ban sospon ya kitu ki pulit ki badon kti ha ka bashim ya kajing im jong khot barim jong ka HNLC ha ka khatlai tarik unai lar mentau snem kinong yakhi jong ani kaseng bakentup ki unit beper ki pinram juri ka sorkar bakam shim la lehi ei kitu ki jing dawa jong kaseng kinong yelam jong kani keseng habakren hakila pathai Khubor kilong bak jing bo bom ha ka office jong ke NPP ha Shillong bat ka jing kem ye ki san ngut ki samla ka dei tang ka kam san hima sima bat ban yo ye ka jing sngo sin ei jong kinong thep vote te ko ngi sko ban ong ha ka jing sisa kini ki colleagues mo ki badan apa kani ka sarkar MD ngil ong ye ki basngu ma ba kin keren lam hereng ilai i baki shu kongo tengah klik kerana terang kumba tinggi kum ka kenhon asmo mandong ba ladengi pengen mau haki por ba yakini kinong ni teman yakini la lajit ng ba pat bang minam la banlan ki ba bol ki kur ki jat jong ki la pen ku puram bayo to ukur jong ki jat chlan ne jat tersong ne ujat jo leng ne ujat indo dan ni ujat shulai bat kunta ter la pen ku puram dak kur jat Asmo pun orang keladai kapur bakakur kejat mentah kehapan sim bujing ikli. Mentah mendai syu tamban perkup buram kehapan sim do kejing ikli bangi dia ben penjak buram no. Ya kita kira representatif ki ya ke bangi lapha ko assembly. Penjak buram dak kanu kom nama kini kini kam. Ngim semua dawai ke bangla bang. Ngaladap keran dok menikong. Ngim semua ong bako parlok jong bak jong konrak. Ko bak rembui nani ko ba tensong nani ko ba hamlan doling bar hoj badan po ka government ngim sulong yo konrat ba wan ra no yo lum no krek ni po nong ba Shillong jong ni ngim sulong wan ra no yo wa simsang haringi ong suba pensitom ya kini ki pulit lain kot nadu DGP USP jong is Chanti Hills but USP traffic Shillong ni ong pensitom ni de mangila da bi balada kini kidang don hapok ka service kan sadon manipulation kan sadon ka tampering hanen tai dia kata kajing kain ko ri kanomong ko kain ko ri kanomong ko kata long ke bangilai kan rai kajing do ma jong ni ngamtep ayu ke sarkar ngamtep ayu kini ki breu jong ni hapan keno ngi breu jong ni ngamtep ayu kilai lobby bat ude usiam dinar lian jong ni pang sya kajing sosi ka bajur habe de bakene bentang suspend ya kita kulit kumpangin atawa nadu puna Agos hadu menta Oktober ru to asus ngap man de sakawi ru kolong ba mentali ladap lai banai abidi baka judicial inquiry yang lai banai ban pendem tingi claim i hadu mentai kita ki report semua tingi kuat kan ya kita ke report sing kuat ya ke justice sing kuat ya kita ke jubab ya ke baka sarkari kalabu ya kita ke judicial inquiry dari judicial inquiry kelayat hadu lai baka kilabu haduมันเป็นดับไหลปนายแต่มันถ้าระดับไหลปนายแต่นาดูปนายSeptemberนาดูปนายAgosมองระดับปนายไหลปนายแต่หากจุกปอร์ก็ลงba nak kalian Meghalaya Human Rights Commission tu iba ko ong ba kan sa ay report ko khat sa pasal si ndre ya katar um thil sim lai i te nak kalian jung yirung iba nak kalian jung UCM nak kalian jung Home Minister ba ki ong ba ka jing sa set yap jung ba si kim long aware ka bidi bukan dia bat ki pulir ru ne si ki kilam follow ya ka order semua tingis ngo benyang ngo khia ha bidi bukan dia ka benta bahadu benta ka sarkar kam simla
penlong ayah kita kijing Jowai Jowai. Di akan ni kapur kapung taruh bah kum ka kunhun kepada ka sur jong pan ba ni kwa kan ba kan don tataka clean governance mo clean governance apo kani ka sarkar apo kani ka state gov kani ka state Meghalaya ka jungi Pat da kitu ki khubor ngila poisha kabakut tat hadu pengindai syembiang kublai shibon.